nako ka red flag hau ni ati muthuri waku kana uria urenda kuhikira ndarenda ona guthii guku introduce gwi family yao kana kuri murata waku ucio ni undu very very serious and very common. Ni red flag ugikorwo ni mwambitie kumenyana na mundu na ni mukinyitie ndugu handu heho na ni wonete riu mundu ni murathi mutwikite very serious. Ni very important kinya riu ringi ria guku introduce kuri andu ao na gukwira we nawe muthie kwanyu kinya undu mukinyukie na ikinya riu ritikinyukagio ni andu maramenyana aca rikinyukagio ni andu mamenyanite na mukamenya ati riu ithue ni tukugia na ndugu na ndugu ino itu nikinyite handu heho ni tukwenda guthie kwambiria guthondeka mucii tondu ndungigitwara o mwanake kwanyu wakirehe igana ndungitwara o mwiritu kwanyu ruo na andu anyu megukirigwo kae nake uyu ri kae aturaga na ikinya guku nja riu ri ni wakinya handu heho wone relationship no ni athi handu heho ungiona mundu ndaretikira nginya ni muhikanirie ni umuciarire nginya ciana na tari agutwara kwao, that's a red flag. Ucio mundu ena family ingi kundu kungi kana mundu ucio mabangite ndagutura nawe mundu ucio ena bata wa gukuhuthira ena bata wa gukuhuthira acokia gute na nikio gitumaga age gutwara kuri andu wao. It's as simple as that. Iyo ni red flag. Wamenya uguo, drop the person.